Sikubingelele ke mbukeli umleli ngasekhaya njengamanje ke nansi ke insizwa siyazi kakhulu ke lapha ke kuzala njengamanje ila ofabona befika khona indalo abaculi namakhansela insizwa bile ingxenye ke udlala ibhola siyibonile ekhani zami impela awusithele kwenzakale nje manje sikhuma ukudlala ibhola into yokuqala nje ake ngithi ngibonga ithuba elokuthi ngiphiwe ukuthi ngidlale no-MEC umukhuluma no-MEC ubhala incwadi wenze appointment so mina nje bewuphushana ngamahlelo but sidlale kahle kube intatha moya nomphakathi sobhokolo sidlale lonke ibhola sishode ngamandla phela usikhuphula kudalile namantombazane athi zolala la sebalekile-ke but nje sa-enjoya kakhulu mala ngisho lokudla nje abangikhulu silombaka u-MC usawufa unyaka wenzakala bengimbaka azabiza ama-bodyguard akakwazi uba man of the match team yakhe idliwe siyabonga uze nomuthi wangasebenza sidlale lonke ibhola hayi simshilo lo muntu akasizwe ngawe wasekhaya kwenzakale lo Scotsburg mfowethu yazi namhlanje abahlonishwa benza into excellent bahloniphekile namhlanje into abavele bayenza bavele bathatha ukuhlonipheka kwabo seqopheleni phezulu ngokuthi beshaya o-DJ abadumizwe lonke beza nomuthi wabo beza nayo yonke into bekuleke ngibasaplaya nje bakora kwenzakaleni swinini sizinkunzi thina ngeke uyikhiphe inkunzi esibayeni nangumoya ukhona eduze babambe siyaqola impetho uyakhona phela ukusho uzokuphenduke awusithele ube kwenzakaleni ngaphakathi Msakazi siyabonga kakhulu u-MC wethu ohlala nemidlalo siphefumula phezulu nje lokusagcina kudala kulithinta kodwa kuyakhombisa ukuthi ngokugqugquzela ka-MEC we-health lifestyle yingakho ngosibona senza kanje sikhombisa khona ukuthi abantu abasha labangaphandle bafane nathi nabantu abadala bazilungiselele ukuvocavoca umzimba kube mnandi sidlale kahle ekugcineni-ke abahlonishwa basobhokolo kanye u-MEC ikakhulukazi besinalo nkosi nabaphakathi kwethu adidlala nayo isilekelela kakhulu inkosi yakwasithole ushukela nje unjalo kunjani uzonjani nje manje okwamanje cha isifuba ayasikho ngibulawe ngidile 1.2 kilometers lapha emathangeni amasela aqinile kodwa hayi moya usekhonyana ngiyabona ngisengagijima nje 200 meters ngishiye emsakazi asifuba kakhulu ngasakho ya siyajabula sidlale kahle inkinga kubukhulu ukuba iciko ngoba uhlezi uncenge umsebenzi ngoba so awukwazi ukukora usazodinga ukusebenza babuye benza wesi-ke epalini bavundisa umfokazulu ngibe ngokazulu ngiyistrike ngizokora kanjani bathi besuka futhi bafaka nenkosi egrawundini uzoyimaka kanjani inkosi uzoyithiya thina sikhulume ngehlonipho sihlonipha omeya amakhansela sihlonipha nenkosi sesizwe ingakho singawazange besihlonipha thina sifuna laba abawini ifinal siyabonga uyivikele